Sve to, gospodin Šljivančanin, sa Hrvatima, Bosancima, Bošnjacima, Albancima, kako sami kažete. Rekli ste nešto što je možda neverovatno i gledalcima će da bude čudno, da vam je teško pao odlazak iz Haškog tribunala. Ne, ja sam to možda protumačeno u nekom smislu kako to gleda. Ja sam rekao, jedva sam čekao da odem iz tog pritvora, ali mi je teško palo zbog ostalih ljudi koji su tamo osuđeni, odnosno čekaju presude, imaju teška dela. Gledajući kako oni gledaju, kako ja to idem, oni tamo ostaju. I sad ja njih nekako, ne da ih žalim, ali mi bude teško kad te ti ljudi ispraćaju jer oni ne vide svoju budućnost, kakva je njihova budućnost. I onda mi je teško, ali nemam neku utehu lepo da im kažem nešto da će i njih tako nešto zadesiti. Ali sad će, kad čuju ljudi kako vi govorite o njima, eto, o tim ljudima čija je sudbina neizvesna, mnogi će vam reći, znate, nekim presudama je ustanovljeno da su u pitanju neljudi, da su u pitanju osobe koje su naređivale ubistva, učestvovale same u ubistvima, u teškim zločinima. Kakav je vaš odnos prema tim, ajde da kažem, ljudima s kojima ste vi provodili tamo to vreme? Imate vi tu svest da je reč o optuženima i osuđenima pravosnažno ili nepravosnažno za veoma teške zločine? Ja imam tu svest i smatram da svaki onaj koji bude osuđen za određena krivična dela, verujem da sud nije donio odluku tek tako. Da postoje mnogi dokaze, ali ja ne mogu da pratim, pošto da bi ja saznao zašto je ko kriv i da li je odluka stvarno takva kakva jeste, morao bi da se duboko upoznam sa predmetom svega toga, šta su govorili svedoci, šta je govorio tužilaštvo, šta je ovo i kako je sud presuđivao to, kako je bila odluka. Ja ne mogu da sad stavljam se u poziciju sudije, niti da sudim tim ljudima. Ja sam njih posmatrao kako se oni ponašaju prema mene, kako se ophode prema drugim ljudima i kako se vladaju u tom celokupnom našem zajedničkom druženju i našem bitisanju koje tu postoji. Da li je tačno, gospodine Šljivančanin, da ste se na odlasku iz pritvora u Hagu pozdravili čak i sa Antom Gotovinom? Evo, pozdravio sam se sa svim, ne sa Antom Gotovinom, nego sa svim ljudima. Jedno se nisam pozdravio sa dvojicom ljudi, ali neću to da imenujem, nije bitno, imena neću i ne bih se nikad pozdravio da se sretnem bilo gde, ni ovdje da se sretnem u Srbiji ili bilo gde drugo, na bilo kojem mjestu ne bih se sa njima pozdravio. A neka sud odluči kakva je njihova krivica i šta su oni. A sa Antom Gotovinom ne da sam se pozdravio, nego sam se izljubili i zagrlio me i zaželio mi srećan put. I ja sam njemu rekao da želim, da verujem da će i on dočekati slobodu. I što se mene tiče, Ante Gotovina je bio vrlo korektan u našem vladanju, ponašanju u Hagu. Bavio se sportom i imali smo dobre odnose i dobar odnos čitavog borava. Ali osuđen zbog teških zločina, etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. Tačno je da nije, to je nepravosnažna presuda. Ja sam sad rekao, ja ne nastupam ovdje sa pozicije sudije. Ja ovdje nastupam s onoga trenutnog stanja s kim sam ja bio prinuđen da se družim i s kim sam morao da se družim u pritvoru i kako sam vladu u pritvoru. A da li je bilo zaista moguće sedeti sve ove godine u pritvoru, a ne pričati o onome što se događalo u tim sukobima? Vi ste mnogi bili na suprotstavljenim stranama. Da li danas gledate malo drugačije na taj rat i na svoju ulogu u tom ratu? Vidite, i u tom zatvoru je bilo situacija kad mi normalno ljudi, ne svi, ali pojedinci počnu da pričaju i svak voli da hvali, ističe svoju naciju i svoj narod i tako redom. Ili se, na primjer, imala je tamo ta takozvana zajednička prostorija u svojoj ćeliji i svaki ima pravo da drži šta on hoće, i slike, i papire, i grbove, i ostalo. A onda se vrlo često sukobimo ako se, na primjer, svi hoćemo da stavimo, ovaj će da stavi hrvatski grb, ovaj će srpski, ovaj će muslimanski, ovaj hoće albanski. I onda sam ja jedno jutro došao na ovaj drugi sprat, kad sam bio tamo na drugom spratu, pa tamo smo bili Srbi, Crnogorci, Albanci, muslimani i onda mnogo je rekao, dosta, nema više svađanja, sad ćemo ovdje da stavimo zastavu Jugoslavije sa petokrakom i stavit ćemo sliku druga Tita i svi ima da posluju. I onda su ovako, svi su me pogledali i niko nije to porekao, čak su i svi kao ono u glas, bravo, ajde da se onda ne svađamo. Jedino je jedan Albanac, neću ni govoriti njegovo ime, rekao mi je sljedeće: Šljivo, i mi se sve slažemo, samo molim te, nemoj stavljati Titu u sliku, a sve ostalo stavi. To je bilo njegovo mišljenje, ali posle smo se dogovorili pa smo skinuli te simbole koje nam odgovaraju i bilo je nešto neke ravnopravnosti. A da li, gospodine Šljivančanin, postoji svest? Vi niste prvi koji pričate o tom dobrom slaganju u pritvoru. Da li postoji ipak svest da je zbog onoga što su neki od vas radili ili zbog
onoga za što se svi vi manje više bili optuženi, stradali mnogi ljudi koji danas nemaju priliku da razgovaraju o tome da li treba staviti Titovu sliku ili jugoslovensku zastavu, da su u ratovima u bivšoj Jugoslaviji desetine i stotine hiljada ljudi izgubili život. Pa ja znam još jedno pravo, ja nisam mogao da ulazim i niti me to interesovalo kao da sam ja sudija, da ulazim tačno u glavu i psihu čoveka šta on misli, ali ja govorim kako sam vladao i onome što znam, ta ogromna većina ljudi, ne svi, ali veliki procenat tih ljudi žali što je moralo dođe do izbijanja rata na prostorima Jugoslavije i mislim i ja lično da smo mi mogli na razne druge načine da se raziđemo i da to sve funkcioniše drugačije i smatram da je neke usijane političke glave su želele tako to da se deši, da bi neko ostvario svoj neki prosperitet, da se oni kaju što se to desilo i da rat nikome nije donio dobro, pa nije donio ni nama i verujem, posle bitke svi su generali, ali ja i sad verujem i verujem sam i tada da je rat ono zadnje što ne je trebalo da se desi. A danas da birate, da li biste ponovo bili vojnik? Bio bih vojnik ponovo da biram, ali nikad, ja sam kao vojnik učen i vaspitan da ću učestvovati uvijek u odbrambenom ratu, u ratu koji branim svoju otadžbinu i svoj narod, a nikad da vršim agresiju. Ali mislite da je rat 1991. bio odbrambeni rat i čiji? Nije bio odbrambeni rat. Rat po mene 1991. je bio građanski, bio je sukob raznih struktura nacionalističkih koji se pojavili na teritoriji Jugoslavije, raspirivanja i normalno Jugoslovenska narodna armija se u tome dobro nije snašla, zato što ona nije bila ni konceptirana za takav rat, nego je pripremana. Kad gledamo oružane snage, oni su bili sastavljeni od i teritorijalne odbrane, pa su neko koncentrirani i pripremljeni da se brani Jugoslavija, a ne da se vodi međusobni sukob. Onda smo mi došli u poziciju da JNA ratuje protiv teritorijalne odbrane ili milicije i tako redom. I na kraju hoću da vas pitam, otišli ste u Hag tako kako ste otišli, a vi ste posle tvrdili u nekim prepiskama sa sudom da je to bilo dobrovoljno. Nama je svima izgledalo da je to bilo hapšenje i da ste se vi dosta dugo, neko je računao 10-ak sati, opirali. Danas, da se sad vrati to vreme, da li biste možda drugačije, dobrovoljno otišli u Hag? Protiv mene je optužnica bila, koliko sam čuo iz sredstava javnog informisanja, podignuta 1995. godine i od tada kao oficir i do tada kao oficir ja sam isključivo radio po ustavu i zakonu važeće države i važećih propisa koji su tada vladali za Jugoslovensku narodnu armiju i nikad ne bih otišao dobrovoljno u Hag. Otišao bi na svaki sud, išao sam na sud 1998. godine na Vojni sud u Beogradu, na sud kojim smatram da je trebalo da me sude ako sam bilo zašta kriv i da donese onda odluku o mojoj krivici. Ali sam ja tada imao rešenje Vojnog suda iz Beograda i Vrhovnog vojnog suda da se ja kao oficir ne mogu isporučiti Hagu i ja nisam ni bežao iz svog stana, nego sam uhapšen u svom stanu, a kako sam uhapšen, to sad ako treba ja ću ispričati, nije ni bitno i mislim da me bilo ko pozvao od mojih pretpostavljenih rukovodioca, načelnika Generalštaba ili ministra MUP-a. Kažete da to niko nije učinio čak ni posle 2002. kada je bio zakon, 2001. kada je bio zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Da su me pozvali, ja bih došao na taj razgovor, oni su na tom razgovoru mogli da kažu lišen si slobode i nisu morali da mi lome i provalju u stan i da prave velike probleme mojoj porodici i mojoj djeci. Ste se vi skrivali u stanu tada? Nisam se skrivao, nego sam normalno živio. U stanu je bila moja ćerka koja je podučavala jednu svoju drugu malu devojčicu engleski jezik i sidio sam i čitao knjigu i neko je lupio snažno u vrata, zatresu se kuća. Moja su vrata na stanu bila blindirana. Ja sam pogledao na špijanku, vidio sam ljude sa ovim maskama na glavi i oni su se zaletili preko hodnika sa nekom godinom štanglom i udarili u bravu. U bravi je bio ključ i oni su malo lubili bravu s tim malim ubivanjem, zaglavili su vrata. Više ja nisam mogao ni otključam, niti zaključam, niti sam mogao da izađem i otvorim vrata. Na kraju je došlo do toga da su donijeli maljeve, izbili zid da bi odvalili moja vrata. Tako sam ja uhapšen. A oni su mogli da me izvedu kroz prozor i kroz terasu jer nije niko mogao da dođe više u stan. Rekli ste da želite da se sastanete sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem. Pišu novine da će taj sastanak da se dogodi možda već u ponedeljak. Zašto želite da se vidite? Pa eto, vi novinari da saznate sve neka, ja ništa tajno nikad nisam radio. Znači, kad sam došao iz Haga, javio sam se kabinetu gospodina Ljajića, to sam imao osjećaj i obavezu još odavno, to sam razmišljao iz Haga i zamolio sam njegovu sekretaricu, ako želi ministra da razgovara, ja želim da se sa njim sastanem. I vidjet ću da li će me pozvati, ja verujem da ćemo se sastati, da ćemo se vidjeti. A zašto imate želju baš sa njim da se sastanete? Prvo, kad je odlučivano da mene treba isporučiti Hrvatskoj u Hagu na suđenje kao predstavnik
moje države u Hag se pojavio Rasim Ljajić i još dvojica ljudi sa njim. Ljajić je održao jednu vrlo prigodnu besedu na haškom tom suočanju. Tu je bio i predstavnik Hrvatske na kojemu ja nikada neću zaboraviti i vrlo korektno se odnosio prema tome svemu. I kad sam ja želio se sa njim pozdravim, odnosno sa tom i tim drugim ljudima, ta dvojica koje sam čuo da su Srbi, oni su odbili da sa mnom pozdrave, navodno ja sam optužen za ratne zločine, a Rasim je onda prišao mojoj stolici, došao je duže kao ministar i rekao mi je: gospodine Šljivančanin, ja ću da se pozdravim sa vama. I ja sam mu tada rekao: gospodine Ljajiću, ja vam čestitam na ovome svemu, u svakoj riječi koju ste ovdje rekli u Haškom sudu i čestitam vam na vašem vladanju i držanju što ste jedini od svih prihvatili da budete u najgore vrijeme, u najtežim danima predsjednik Savjeta nacionalnog za saradnju sa Hagom, pored toliko Srba koji se nalaze u vladi. Dalje, uvijek kad je god bilo kakav problem trebalo da se reši oko mojih dokumenata, bilo čega, kad je moja porodica se obratila Rasimu Ljajiću, on je njima izašao u susret. I što je za mene najvažnije, kad su mene svi otpisali, kad mi je bilo najteže, kad sam osuđen na 17 godina zatvora, gospodin Ljajić je s mnogo snage u ime države Srbije napisao pismo predsjedniku Robinsonu u kome je rekao: ja ne tražim da gospodin Šljivančanin bude oslobođen, ali tražim da se prema njemu primenjuju zakoni, pravo i propisi kao prema svima i da mu se sudi pravično. I mene je to pomoglo da ja dobijem reviziju i zato želim da se sastavim sa Rasimom Ljajićem i mu se zahvalim na tome svemu. A šta očekujete od države Srbije? Miroslav Radić, s kojim ste zajedno sedeli u sudnici, pokušao je da traži i nadoknadu od države, budući da je oslobođen. Vi na to nemate pravo. Da li očekujete nešto? Vi ste u statusu penzionisanog vojnog lica. Ja sam 2001. godine penzionisan van propisa i zakona, ali o tome sad ne želim. Imao sam i pravo da tužim, ali nisam to uradio zato što su mi obećali bilo nešto drugo, ali nije bitno. Svi ljudi su nebitni. Nisam ja došao da su ispovedani, bilo koga optužujem. Ja Srbiju državu poštujem kao svoju otadžbinu i svoj narod. I kad sam odlazio odavde u Hag, kad su me doveli na Aerodrom svezanih ruku, ja sam zamolio da me odvežu i klekao sam ispred aviona i rekao sam: zdravo, zdravo otadžbino mila, pozdravljate, vjeran sinak tvoj, ali ja ću se opet vratiti. I kad sam dolazio, doputovao sam u avionu, sedio sam sa jednim Izraelcom, pričali smo dugo svo vreme dolasku u Hag i onda je on molio da svi putnici sačekaju da ja izađem prvi iz aviona, pa sam onda opet rekao: zdravo otadžbino mila, evo vraćam ti se i pružam ti najveći poljubac svoj. I ništa nisam razmišljao da očekujem od zemlje Srbije, očekujem da se prema mene ponaša kao prema svakom drugom građaninu i prema onome kako sam se ja vladao i da ću i dalje poštovati zakon i propise te države i toga naroda. Država će sama vidjeti da li ima neke obveze prema mene. Gospodine Lukiću, pošto će pretpostavljam biti dosta komentara na to pojavljivanje u medijima, davanje izjava, možda da nam pojasnite na kraju da Šljivančanin praktično sada ima sva prava kao bilo ko od nas. Nije obavezan da čuva bilo kakve sudske tajne, niti da se uzdržava od komunikacije, pa i sa medijima. Slušajući sada gospodina Šljivančanina, sve vreme razmišljam kako će vjerojatno poslije objavljivanja ovog intervjua na blogu B92 i tako dalje biti reakcije kakve su inače česte kod ovakvih stvari. I ovo što se desilo, što ste i pitali gospodina Šljivančanina vezano za reakciju Hrvatske, nije ništa novo. I želim samo tu da kažem jedan komentar, u stvari da se ne doveže na ono što je on rekao, da nas predrasude, svih nas u ovom regionu, predrasude nas vode o tome da ne dolazi nikad do razumevanja i pokušaja da dođemo do tog famoznog pomirenja u kome svi vole toliko da pričaju. Ovo što je gospodin Šljivančanin rekao, da neko uzme od tih koji će sada da pišu u blogu sve ko zna kakve komentare, ima crno ili belo, nema treće, on treba da pročita presudu. Mislim, odluke su napisane, činjenice su bile utvrđivane pred sudom i to je ono što je bilo predmet svega ovoga. Tako da, pitali ste me nešto drugo, ja sam te ovo da kažem. Dakle, on ima sada status... Njegov status je sada status slobodnog čovjeka. On je prevremeno pušten, on nema status, kod nas ima onaj uslovni otpust gdje postoji određeni režim kontrole. U Hagu postoji privremeno puštanje u slobodu, isto što podržava određeni režim kontrole. Odluka predsjednika tribunala, koja je javno dostupna svima, pokazuje da je Šljivančanin od 5. jula, odnosno od 7. jula, kada se ta odluka sprovela, slobodan čovjek i nad njim ne postoje nikakve mere ni od koga. On je slobodan, ima status kao vi i ja.
Hvala vam obojici što ste bili gosti B92. Hvala vam.